kan channel kan lo lo ma che tun lai khovel mit fuk na ber pakhat aro pui wangla ya USA ang deuh tho a super power na ya an ngai Iran hi engti khun lai tangkhan nge Iran an lo ni a juda ho nen an lo in huat tak em ne kan channel min le subscribe lo ni chuan khongain min lo subscribe vela kan video min lo share sak ve sam don ya Iran hi Bible chuan aming hi Persia ti ani a muntam taka hmutur omani lalneya rorel na fel tak nei ni in anhun lai chuan khovela ram ro pui le thil ti thei chak bok si ani a anin rel bol na an thu ti tluk to chu ti danglam har sa to tak ani lalin thu atiam to chu sut le mai thei ani ngai lo bok Persia lal masaber hi Shiraz the Great ania kan mi zo Bible hian lalkura ti in da ani Persia ni chin Iran lo ni ta lal masa ti kha an fel lam riu in alang lalkura te lal daria ti kha an ming shelo kanum baklawang Babylon lal Nebuchadnezzar le ahote Judalal Jehoiakim rel kum thumna Jerusalem an kala an hual beta Jerusalem kulte an dichima pathian in temple an hala kulchunga in ro pui tak an hal cheboka pathian in abungbel zong alian po ate po lalpaina sumda khom zong te lal sumda khom le million te sumda khom te nen Babylona an lavekane heti hunla hian Babylon lal achak ema Persia lal ram hi alo lian lova Persia lal ram alo len tak nuwa khan lal kurate ahu te khan thil anti thei ema raman la zela Babylon lal ram po chu an thun hoya om ta a khovela super power na yang hial an lo ni ta Persia hi pathian in man ruatan amang na sa ema lalkura khan khovel zong chu lalpa van pathian chuan in peta a Judairma Jerusalem chuan ain sak turin thumin pe ani ati hialani Judate le Persia Iran launita lalkura te hi an tho ho na atha ema Babylon lalin BC zanga samret paruka Judate aruna Jerusalem kul ati chima pathianin temple halaya pathianin ame thiltam tak lal Nebuchadnezzar alak tikha lalkur hian anda thatna ta ain koltu michedata alak chotira juda puipa ses bazar kuta ahlan ani Babylon lalin judami aman sala aman tekha Jerusalem an shuakir le laikhan ses bazar hian pathianin ami Nebuchadnezzar alak kha ahon le veka hetianga ahon le the na chan hi lalkura Persia Iran ramlal launita lal thunei na wanga hon le theikha ani tin lalkura hian Jerusalem temple sakthat len tur hian ma na satakin alabukane Judate le Persia Iran launita te hi anin chien cha em china masetuna chuan anin hota mai hi enge achan nita ang
anin mu lek chuan in tha mai po an poisa talo ni inalang khovel boruak tiral muang lo tu an ni ati thei mai don ta ane misailin anin tin oi renga anin ngei thei tere reng lo mai hi enge achan ni tang le Persia chu kumsang kha ko som thum panga khan aming Iran tia thlak ani athlak tu chu Persia lal ber Reza Shah Pahlavi ani Iran ti omje hi Aryan teram ti na ni nan soya Reza Shah hian khovel mun dang te chu Persia ti to lova Iran ti to turin angen boka Persia ti mingan puthin chu Iran ram tin aming athlak ta ane ti chuan hun alo in her zela Israel in kumsang kha chakwa somli pariat me ni som palia independent amua chutia independent aron mu ta ka khan Iran ho hi an lom vak lova ma se ti thei te chia man nei lo chuti chung chuan kumsang kha chakwa somnga khan Iran le Israel chuan tho dun na thutlung diplomatic relation an siam du nen kongtam taka tho dun na an nei chole ta ane sumdon na te agriculture lama te security thlengin an thok dun le ma se an chung ril tak takin anin po thei chuang lova atue mo jok po an nget thlei thei lo ane kumsang kha chakwa som sari pakwa khan Iranian Revolution kha achuaka kha thil kha kumsang kha chakwa som sari pariat bar thla vela tanga in mung to ni in kumsang kha chakwa som sari pakwa February thling kha aw chauta khothlang ram Europe ne na in kung kai na that tak nei Pahlavi dynasty kha namthluk kanita sa Mohammed Reza Pahlavi of Nathin kha khothlang Europe ne na injar zom ngai thei mi lo tu Anatolia Ruhollah Khomeini kha alo lalta chu mai nilavin Islamic Revolution kha aron chokchuak juita ane ti chuan Irana chuan sarkar thar lo piang ta chu sarkar thar chuan Israel ne na anin thian thatna chu kar khat leka aron thiat ta mi maya tun thlengin Israel ho em tu Iran an lo ni ta ne Israel ram chu chimi vek tumen kumsang kha jakwa samre tanga sang ni chaukan Israel chu chimi vek du ve tu Hezbollah ho thodun puin nuclear program aduan pui chauta-rup maya chutiam han la zelta ka chuan Israel tan huat lo che an lo ni talawa kumsang ni panga khan Mahmoud Ahmadinejad kha Iran president alo ni ta ani pheka chuan Israel hofal zual em khada tangkhan Israel an huat na chu vo in thlengin ala zual kai te zelane Israel la in Persia Iran lo ni ta hi an laral vek don an lo ti ve sek mok sia ti chuan October ni sari sang ni somni pathum khan Iran sarkarin an melma te beitura an chersiam Hamas firfiak pol chuan Israel telhim em lai chu an vapong ka tawak mai ni kha kumsang ni somni pali April ni som pali khan Iran chuan Israel an ron ral sai le boka ni chun sang ni somni panga khan 12-day war June ni som pathum atanga June ni somni pali inkar khan
Iran le Israel in kara indonal yon tak athleng le ane thutlung lui hun laya indu sak em ram te he anin huat nuwa anin do na le in huat na hian eng chen tak dayang mo tun din huna chuan re mai tur ala ang ri lo ane